Pemirsa libur lebaran warsani mangkin ke Anggen Galah majeng wisatawan domestik Wisdom untuk liburan ke destinasi wisata silih tunggilnya nih ke Pulau Bali. Dinas Perhubungan di Sub Bali, Taler Narkayang, langkungan ayutan Wisdom rauh ke Pulau Dewata selami libur lebaran warsani mangkin. Kadishub Provinsi Bali Samsi Gunarto Mausang wilangan inucap nincap sawatara 19%. Hang sarang libur lebaran warsane lintang antuk ayuta nanggu satak diri wisatawan. Asapunika taler kauningan wilangan palinggihan sane ngranjing Bali ritat kala libur lebaran warsane mangkin ketar ke siu ulung dasa talian unit nincap 4,6 dasa persen. Hang sarang warsane lintang raris pemudik sane medal saking Bali katar ke ayuta nanggu telung ngatak diri. Wilangan ucap nincap sawatara 24%. Yening sayang sarang warsa sedurungnya nih. Puncak arus mudik pacang memargi ring tanggal 6 kantos kutus April raris puncak arus balik tanggal 14 mewah 15 April warsane kalih tali 24. Kerencana yang posko angkutan lebaran warsane mangkin kasiagang ngawit tanggal 3 April kantos plekutus April warsane mangkin. Cuti bersama sedurung mewah hari sampun hari raya Idul Fitri kaptiang sidanas kepadatan sakaning mobilitas keramane saning laksanayang mudik. Reng sejeroning mangda mudik margetnya nih aman pemerintah stateng laksanayang inspeksi tur maning nureksain kahanan palinggihan saneng ngangkut penumpang mudik dasan bus ring Bali sampun laksanayang pemeriksaan antuk uningayang kendaraan punika laik jalan kauningin wenten sia dasa siki kendaraan sanes sampun ngelintangin pemeriksaan ring terminal Mengui. Nah, rem cek ring terminal Mengui sampun kemargiang ngawit abulane lintang Winata Bali Pos.